Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bro, ki puasa kepira dah? Lah, kok takon puasa segala kayak puasa baik. Buset, sembarangan temen aja ngomong ke. Ayo ngomong ke lon ga, nyunggak krungu. Alhamdulillah sholat wis. Karena mana gubuk adem. Ngomong-ngomong kok wis tuku baju lebaran durung Sal? Durung dra, oh sih tuku durung. Durung Sal. Duh, batur mau sedurung lebaran guys pada tuku baju dra. Iya Sal, bagian obral-obralan, diskon-diskonan gak duwe. Rumah. Iya batur malam hari kot pada kebek. Cuma tekani kita masuk kendor kayak gini. Nah, pian nyong mun malah ki bae. Aja dra, ini bulan Ramadan. Ai kok pengen baju lebaran beli. Iya, Ya wis, ayo malak. yuk ayo. Tapi ning di malake. Ya wis, ngilu nyong banyong meruh, ngake wong. Beres. Pak Lurah, tas Pak Lurah. Muti ya, tak sholat. Muti siapa pendek? Lagi ngabuburit, lagi geleti daharan, nggak buka puasa. Oke, skema zamannya akeh kejahatan. Kamu mana nggak buat tas? Tasnya isinya beli. Wis, hati-hati ya. Iya Pak Lurah. Buset, Kunjales. Tempatnya yang turu kedinginan. Duh, beneran teman si turun nek. Aduh ning di kieu. Kamu telah ditakdirkan menjadi pahlawan bersarung. Apa? Pahlawan bersarung budak. Pakai itu bisa membuatmu terbang dan memberantas kejahatan. Awas. Aja nesor, malah pelongo-pelongo mana? Woi, kiprin cara mabur gie. Buset, hilang. Oh, berarti kayak gue cara mabur ya. Mabur gie. 5 burger. Ini ya. Duh. Kayaknya mah mau biangnya duduk sini nih. Kayaknya mau kesasar. Mau sasar. Iya, wis. Nih. Dasar ya. Tas mana tas? Kang, Kang. Kue apa kue tas? Kira gantungan kunci. Emangnya yang bodoh. Cukup gerak. Mana tasnya?
Oh, ini masuk. Tolong, 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 tolong. Ada apakah ini? Mau mana sih ngerampok kah? Gimana kah? Wis tenang. Ye urusannya. Oke. Hup. Hahaha. Woi, tunggu. Balik ke atas gue. Wah, debuah. Siapa? Iya bocor apa kayak gini? Hup. Huh. Hup. Iya tasnya, lain kali hati-hati. Nuhun ya, ngomong-ngomong siapa orangnya? Ah. Hup. Tolong. 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 Aduh, lupa baik baru naik lagi ngising jaluk tolong. Aji kamu juga kita tolong ike. Buset, Biro kan membutai temen kie. Membutai kie mah. Sorry, disengaja sorry. Aduh, ternyata cuma mimpi ya jadi Superman kan. Ki ngomong-ngomong anak sarung ke. Uding. Tolong, tolong, tolong. Yang beli mabur ki ya. Kasar bocah belum bener ke. Sorry. Tunggu aja nih ah. Hahaha, mampus kau Jonjales. Uding nih. Hemot iya. Bisa. Coba. Aku Iya. Barang. 2, 3. Cek lagi gue yuk. 3. Dia ngomong apa sih kelihatannya aja? Batur masuk durung puasa. Puasa mah nih. Iya Sal, bagian obral-obralan, diskon kan enggak. Duh,
Ada apakah ini? Gemuin ang. Wis tenang. Kayak urusannya nyok. Gitu ya gini kan. Hmm.